Ishyaka Economic Freedom Fighters ryatangaje ko litishimiye uburyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuganye na Perezida Cyril Ramaphosa. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, umuyobozi wa EFF Julius Malema yavuze ko icyifuzo cy'ishyaka cyo gukura ingabo muri RDC kitagomba gufatwa nk'ubugwari. Niba ari leta itandukanye nta kabuza amafoto y'abo basirikare ba Afurika y'Epfo bafashwe yatangazwa. Impamvu tutabonye ayo mashusho y'abo basirikare ni uko babambuye telefone zabo na telefone badafite. Dufite ikibazo gikomeye kuko nta bushobozi dufite. Niyo mpamvu navuze ngo tugabe igitero. Ndavuga ngo twisubireho, dusubire inyuma, twisuganye kandi twongere kwitoza. Niba u Rwanda rufitemo uruhare muri ibi, tugomba kurwitaho. Ntituzemera ko u Rwanda rudutegeka ibyo tugomba gukora, cyangwa Kagame avugana na Cyril Ramaphosa uko ashaka. Turabizi ko Cyril adafite imbaraga, ariko aracyari perezida w'igihugu cyacu. Uburyo Kagame yavuganye nawe rero ni nkaho yavuganaga natwe twese. Ntashobora kutuvugisha muri ubwo buryo. Ntashobora kwica abantu bacu ngo bimugwe amahoro. Kandi hagati yemera ko ingabo z'u Rwanda zifitemo uruhare muri ibi biri kubera hariya. None se umuyobozi mukuru w'ingabo z'u Rwanda ninde? Ni Kagame. Ntabwo tuvuga ko RDC yobowe neza cyangwa ko nta kibazo gihari, ahubwo uburyo RDC yagiye ikemura ibibazo byo mu burasirazuba bw'igihugu ni ikibazo gikwiye gushakirwa umuti w'igihe kirekire. Ariko kwirengagiza imbibi zasizwe n'abakoloni bitewe n'uko utekereza ko ushyigikiwe n'Ubufaransa n'indi mbaraga y'abakoloni ku buryo waza kwikoma igisirikare gikomeye nka Afurika y'Epfo no kwishyira hejuru bikabije. Batugize intege nke birenze urugero. Murakaza neza ku Nganje Rwanda, urubuga rwigenga rutanga inkuru zicukumbuye, ubusesenguzi bwimbitse n'amakuru agezweho ku bibazo bikomeye bya politike, ubukungu n'iterambere muri Afurika n'isi yose. Inganje kandi ije kugutekereza ibyo mu Rwanda bya kera kugira ngo turusheho kumenya icyo turi cyo. Turagufasha gusobanukirwa ibyinshi nyuma y'ibibera mu karere no ku isi yose. Turagufasha gutekereza ku mitekerereze y'isi naho turi ubu. Ntucikwe, kanda subscribe kugira ngo ubone inkuru nshya buri gihe. Inganje Rwanda, aho uri hose. Hari umwuka mubi wa dipolomasi hagati ya Afurika y'Epfo n'u Rwanda kubera intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Afurika y'Epfo ishinja u Rwanda gushyigikira inyeshyamba za M23 zivugaho kuba zarisha abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma. U Rwanda rwamaganye ibyo birego. Perezida Kagame yita Ramaphosa umubeshyi, avuga ko igihugu cye cyiteguye kwirwanaho mu gihe ibyo birego byakomeza. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa mbere, umuyobozi wa EFF Julius Malema yavuze ko icyifuzo cy'ishyaka cyo gukuraho ingabo muri RDC kitagomba gufatwa nk'ubugwari. Akomeza agira gutya ati, reka twisunganye twitegure neza, maze niba u Rwanda rufitemo uruhare turuhagurukire. Ntidushobora kwemera ko u Rwanda rudufata nabi cyangwa ngo Kagame avugane na Cyril mu buryo ngo atakunze, ngo yaramusuzuguye nk'uko abivuga. Turabizi ko Cyril ngo atari umuntu ukomeye, yahangaha yavugaga ko ngo adafite imbaraga, ariko aracyari perezida w'igihugu cya South Africa. Ngo uburyo Kagame ngo yamuvugishije muri byabashimishije, nikwe ngo nibemera ko ngo yabavugisha ngo muri ubwo buryo, ndetse ngo bariteguye gukora icyashoboka cyose. Murakoze kudukurikira ku Nganje Rwanda. Turacyakomeza kubagezaho amakuru y'ukuri, ubusesenguzi bwimbitse n'amakuru atavugwa henshi. Iga, tekereza, usobanukirwe. Ntucike niba utarakanda subscribe, bikore nonaha. Ibitekerezo byawe birakenewe. Dusangiza icyo utekereza.